Kuva ku ntangiriro z'intambara ya mbere ya Kongo mu 1996 kugera uyu munsi, intambara ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu bibarwa ko imaze gupfiramo abantu barenga miliyoni 6 hafi miliyoni 7, kandi muri bo abarenga 90% ni abaturage b'abasivile, mu gihe hafi 10% kwabo bose bapfiriye muri iyi ntambara ni abasirikare ba leta cyangwa abarwanyi bo mu mitwe irwanisha intwaro ku butaka bw'iki gihugu. Ibyo rero bituma iyi mirwano ibera hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi ihinduka amakimbirane ya mbere mu isi yose yatwaye ubuzima bw'abantu benshi kurenza andi yose yigeze abaho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu 1945. Abapfiriye muri iyi ntambara ni benshi kuruta bagiye bapfira mu mirwano yagiye ibera hirya no hino mu isi yose, mu ntambara zahanganishije ibihugu bikomeye ndetse no mu mirwano yagiye ibera mu bihugu mw'imbere aho leta zabaga zihanganye n'imitwe y'inyeshyamba igiye itandukanye. Ibaze ko abantu biciwe mu mirwano ibera hano hirya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni benshi hafi gukuba kabiri abapfiriye mu ntambara nini cyane yabayeho ya Vietnam, yabayeho kuva mu 1955 kugeza mu 1975. Ubyumve neza ko iyi ntambara ya Vietnam yarwanyemo abasirikare hafi miliyoni 4 bo mu bihugu 15 kandi by'ibihangange mu isi mu bya gisirikare birimo nka Vietnam zombi, Yepfo n'iya ruguru, Ubushinwa, Leta z'Ubumwe za Amerika, Leta z'Ubumwe z'Abasoviet, Korea y'Epfo, za Thailand, Australia n'ibindi bihugu byinshi cyane. Ariko iyi ntambara yo yahitanye abasivile batageze kuri miliyoni 3 gusa, mu gihe abapfiriye mu masasu ya hano hirya mu baturanyi bo barenga miliyoni 6. Gusa aba bose ntabwo bahitanywe n'amasasu cyangwa ibiturika biremereye cyane bya za misile, oya nabishwe nabyo, ariko akiyongeraho abahitanywe n'ingaruka z'intambara ziganjemo inzara, kuko habereye imirwano y'inzara yica benshi kurenza bicwa n'ibisasu. Muri izo ngaruka kandi ziterwa n'imirwano harimo n'ibyorezo bya hato na hato ndetse no kubura ubuvuzi, kuko muri uko kurwana kose kubera hagati y'abo baturage igisasu kigira gutya kikisekura nko ku mavuriro, abaturage bajya barwara bakabura aho bivuriza bakarenda bashira mu mwuka. Kuva mu mwaka w'2021 ubwo umutwe w'inyeshyamba wa M23 watangizaga imirwano ku nshuro yawo ya kabiri ihanganye mu na leta mu buryo bw'imirwanire yeruye, kugeza uyu munsi ibihumbi byinshi by'abasirikare n'abasivile bahataye ubuzima ku bwinshi. Ibaze ko iyi mirwano yonyine yimuye abaturage barenga miliyoni 7 bava mu ngo zabo, bareka akazi barahunga bajya kuba mu nkambi, abandi bahungira mu nsengero, mu mashyamba no mu mashuri. Ndetse uku guhunga ahabera imirwano byagiye bituma imijyi imwe n'imwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yimukiramo abantu benshi cyane kurenza ingano y'abantu iyi mijyi yagakwiye kwakira bakabaho nta mubyigano. Nko mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 gusa mu gihe umutwe wa M23 wafataga ubugenzuzi bwose bw'umujyi wa Goma hapfiriyemo abantu barenga ibihumbi 7 mu kwezi kumwe gusa. Iyi ntambara yateje ikibazo cy'inzara iremereye cyane. Hari ubwihagarika ubucuruzi hagati y'imijyi n'indi bitewe n'uko abayigenzura batandukanye kandi ari impande ebyiri zihanganye mu mirwano. Iyi mirwano yatumye ibigo by'amashuri birenga 2500 bifunga imiryango, abanyeshuri bahagarika kujya kwiga ukundi kuko nta mwana wajya kwiga aca mu masasu nk'ayavuze ubuhuha. Amashuri menshi muri iki gihugu yahindutse amacumbi y'abahunga, ndetse ibarwa ko iyi ntambara iberamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina riri ku rwego rwo hejuru. Ubyumve neza ko mu mwaka umwe w'2024 muri Kivu y'Amajyaruguru abagore barenga 40,000 bafashwe ku ngufu, kandi byakozwe n'abasirikare ba leta, abafatanyabikorwa babo cyangwa barwanira mu mitwe y'inyeshyamba irwanisha intwaro kuri ubu butaka bw'iki gihugu. Ibihumbi byinshi by'abana bato byinjijwe muri iyi mirwano, bahabwa intwaro bashyirwa no ku mirongo y'imbere y'urugamba bararwana, bikozwe n'abarwanyi mu mitwe igiye itandukanye nka Wazalendo n'indi myinshi. Ibi kandi byanateje ihungabana hagati mu baturage ku bwinshi. Ikibi kurushaho nuko uyu munsi iyi ntambara ari bwirikurura cyane kurenza ikindi gihe cyose, kuko ku mirongo y'imbere y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntihagikoreshwa utubunda duto muri iyi mirwano nk'uko byahoze. Reka ahubwo hari gukoreshwa intwaro nziza cyane nini kandi zigezweho ku rwego rw'isi yose. Ndavuga amadrone y'urugamba. Mu gihe imirwano ikaze ikomeje guca ibintu muri teritwari ya Masisi hagati ya 23 ndetse n'ingabo za leta FARDC hamwe n'abafatanya nazo, imwe mu ntwaro irimo gukoreshwa n'uruhande rwa leta n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Kuri iki cyumweru itariki ya 24 Gicurasi 2026 ahagana ku isaha saa 6:15 ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu gace gatuwe cyane ka Rubaye hakoreshejwe drone y'intambara ya CH4.
umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba AFC M23 Liyetona Koloneli Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege no zitajyamo abapilote zizwi nka drone cy'ingabo za leta ya Kinshasa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC urukera rwo kuri ya kabiri nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa kane tariki ya 7 Gicurasi zagabiye igitero cya drone mu bice bya Muja ho muri teritwari ya Nyiragongo ahari abasirikare ba AFC M23. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwazonzwe bikomeye n'amadrone nk'aya y'urugamba kuko akoririmbura mu misozi ituyemo abaturage benshi bakabipfiramo ku rwego ruteye ubwoba. By'umwihariko ariko izi drone zigaba ibitero biremereye cyane mu misozi ituyeho abaturage b'abanyamurenge ubutaka bw'iki gihugu cyane cyane ahitwa Minembwe. Ni kenshi izi drone zikoreshwa muri iyi ntambara ibera hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi, ariko buri nshuro yose ibibuza ubuzima bw'abantu kandi benshi. Izi drone zabaye igisubizo cyiza ku ngabo za leta kuko nizo zikoreshwa kenshi bashyira iherezo ku buzima bw'abasirikare bakuru bahagarariye imitwe cyangwa se ihuriro ry'imitwe irwanya leta y'Kinshasa. Inshuro zose uzumva mu makuru ko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagabwa ibitero rutura by'amadrone mu baturage cyangwa ku mutwe runaka w'inyeshyamba, uzatega amatwi neza uzumva bakubwira ko izo drone zari zo mu bwoko bwa CH-4 cyangwa se zikaba zo mu bwoko bwa Wing Long 2. Nizo drone zimaze ubuzima bwa benshi mu burasirazuba bw'iki gihugu cy'abaturanyi. Ni benshi barizwa bikomeye n'izi drone by'umwihariko abanyamurenge mu bice bigiye bitandukanye kuko izi drone ni kenshi zibacucumamo ibiturika ku rwego rukaze kugeza ubwo hari abavugira mu matamatama ko ibi bikorwa ntaho bitaniye na jenoside. Ku ruhande rwa M23 biyi drone bayizi neza kuturusha kuko bo ibakoramo umukwabo bigatinda. None drone CH-4 na Wing Long 2 ni intwaro nyabaki zituma benshi bikorera amaboko bakabura ayo bacira n'ayo bamira hano hirya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Twese niko tubishaka kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3.ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe akakanya cyangwa irindi shakishirizo wa.ibyapa.com utegurana ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Yitwa CASC Rainbow, ibihagarariye China Aerospace Science and Technology Corporation, gusa izwi ku izina rya CH-4 ndetse ni naryo zina ryanditse inyuma ku mubiri w'iyi ndege. CH yumvikana muri CH-4 ihagararira cyangwa se ni impine y'ijambo rirerire ryitwa Chai Hong risobanura rainbow, umurabyo mu Kinyarwanda. Iyi rero ni drone nziza cyane igezweho y'urugamba ikorwa n'Ubushinwa ndetse irazwi cyane nk'imwe mu madrone akora ibidasanzwe mu ntambara zibera hirya no hino mu isi yose. Iyi ni indege nziza ihangana ku rugamba bidasabye ko iyoborwa n'umupilota yicayemo nk'uko bigenda ku zindi ndege z'intambara.
CH4 ni drone yaremewe ahanini ubutasi uko ibasha gucunga akantu ku kandi kubiri kubera ku butaka yo yibereye iyo kure mu kirere, kandi mu biri kubera ku butaka byose irabigenzura, kandi mu bari ku butaka ntawe yirabutswe. Ni intwaro iba ishobora gukusanya amakuru mu buryo bwuzuye, ndetse ikaba yanakurikira igipimo runaka yahawe, byaba na ngombwa ikarekura misile cyangwa ikindi gisasu kikamanukira icyo gipimo kiri ku butaka cyangwa mu mazi kikagishwanyaguza bimwe biremereye cyane. Iyi drone ibarirwa mu muryango mugari w'amadrone akoreshwa cyane ku rugamba yitwa MALE UAV, bihagararira medium altitude long endurance unmanned area vehicles. Izi ziba ari drone zigurukira kure cyane y'ubutaka bishoboka, kandi zigatinda mu kirere zikiri gukusanya amakuru yose ahagije ko ziba zishaka guturitsa. Ubundi indege z'amadrone za CH-4 abashinwa bazikoze bagendeye ku madrone ya mbere atinyitse mu isi ku rugamba yitwa MK-9 Reaper akorwa n'abanyamerika, agakoreshwa kenshi mu bikorwa by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere, ndetse no mu bikorwa by'ibanga rikomeye by'ikigo gikuru cy'ubutasi bw'abanyamerika CIA. Impamvu drone za CH-4 zamenyekanye mu isi hose kandi ari impiratano nuko zo zihendutse ugereranyije n'iz'abanyamerika. Ibyo rero byaje gutuma zigurwa ku bwinshi n'ibihugu byinshi byari byarananiwe kwigondera drone zigezweho z'abanyamerika zirwana ku rugamba kuko zo ziba zihenze cyane. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane, ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Drone CH-4 zibarizwa mu moko abiri atandukanye, harimo CH-4A, izo zikaba drone z'urugamba ariko zo zikoreshwa gusa mu butasi bwo ku kibuga cy'imirwano. Izi nta ntwaro zigira zikoranye nazo ku buryo zishobora kuba zarasa misile nk'uko izindi bigenda, ahubwo izi zo zikusanya amakuru yose ashoboka arimo amashusho agaragaza hari igipimo, maze icyo gipimo cyaba ari ikirimburwa kigashumurizwa indege z'indwanyi ku rugamba zimwe z'ama fighter jet, akaza aguruka akarekura ibiturika bikisekura ku gipimo, hakabaho iturika riremereye cyane, kandi iyo ndege igahita iburira mu myotsi mu kwirinda ko nayo nyuma yarimburwa nk'intwaro zirinda ikirere. Ubwoko bwa kabiri bw'iyi drone bwo nubukoreshwa cyane mu ntambara zigiye zitandukanye zibera hirya no hino mu isi yose. Ubu ni ubwitwa CH-4B. Izi zo zirindwa mu ku rugamba kandi zirahiga ndetse zikanica bimwe bibi cyane. Ni drone ziba zishobora gukora ubutasi zikagurukira mu kirere igihe kinini gishoboka zitonze ziri kurunguruka igipimo. Niba zoherejwe gusenya ibirindiro by'ingabo, zirabanza zigacunga ibiri kubera byose kuri ibyo birindiro. Abasirikare bahari ngo ni bande, ni bangahe, bari gukora iki, bafite izihe ntwaro cyangwa zingahe. Iyo izi drone zimaze gukusanya ibyo byose zita zitwika icyo gipimo, uko izizo iyo ziri mu kirere ziba zinikoreye misile, uko ziba zikoranye intwaro cyangwa se imyanya itatu ikoreshwa irasa mu kurasa izo misile. Ubyumve neza ko izi ndege ziba zishobora kurekurira mu kirere ibiturika biremereye bigenzurirwa mu kirere bikayoborwa ku gipimo byo byamaze kuraswa. Ibi biturika biba bifite ubukana buremereye cyane, ibituma benshi mu isi babyita smart bomb, gusa bizwi ku izina rya GBU, bihagararira imine ya guided bomb unit. Ibi ni bya biturika binini kandi bigira iturika riremereye cyane ku buryo bishwanyaguza bikarimbura ahantu hagari hashoboka. CH-4 ni drone nini kurenza amadrone menshi yaremewe intambara, ndetse n'amadrone manini kurenza indege z'indwanyi kabuhariwe ku rugamba. Iyi ni drone ifite metero 11 kuva imbere werekeza inyuma, ikagira amababa n'igituza bya metero 18, ikagira metero 3 kuva hasi ugera ku bice byayo byo hejuru, kandi yo yonyine nta ntwaro cyangwa igisasi ifite, ibipima ibiro bigera ku 1600.
aya mababa yayo asa nk'ayihariye niyo atuma ibasha kuguma mu kirere kandi igatindamo bisabye gukoresha gusa amavuta make ugereranyije nayo byasaba ku zindi ndege ngo zitinde mu kirere igihe kingana nk'icyo yo yitindamo. Iyi ni drone itarakorewe umuvuduko urenze ukabije nk'uko bimeze ku zindi ndege nyinshi zirwana ku rugamba kuko yaremewe ahanini ubutasi. CH4 iri mu kirere ibiguruka ku muvuduko wa kilometero 200 mu isaha, ariko umuvuduko wayo wa nyuma ni kilometero 240 mu isaha. Gusa ubyumve neza ko iyi drone ibasha gutinda mu kirere amasaha 35 yose cyangwa se ikayarenza itarasubira ku butaka. Bivuze ngo ishobora kumara umunsi umwe n'igice yibereye mu kirere kure cyane iri gukusanya amakuru ajyanye n'ikibuga cy'imirwano. Ibaze ko iyi ndege itagira umupira ishobora kugurukira muri metero 9,000 uturutse ku butaka. Ni kure bishoboka ku rwego rw'uko umuntu uri ku butaka atabasha kwibonesha amaso cyangwa ngo yumve urusaku rwayo mu gihe iri mu gikorwa cya gisirikare. Dore uburyo iyi drone y'urugamba iyoborwa mu gihe itumwe kugira ibyisoza. Drone CH4 iyoborwa n'abasirikare babiri baba bibereye iyo kure mu birindiro bya gisirikare cyangwa bibereye mu bimodoka binini bya gisirikare baba bikoranye ikoranabuhanga rigezweho ry'imirwanire. Muri abo babiri umwe muri bo aba arushinzwe kuyigurutsa, undi we akagenzura kamera zose z'iyi ndege igenda ifata amafoto ndetse n'amashusho. Uwo kandi akaba ari nawe ukoresha intwaro zayo arasa ibiturika ku gipimo kiri ku butaka cyangwa mu mazi. Iyi drone rero iri mu kirere mu buryo bwayo bwihariye ikusanya amakuru igahita yoherereza abari kuyigenzura ku kanya mu birindiro bya gisirikare. Ubyumve neza ko iyi CH-4 mu gihe iri mu kirere igenda ifata amashusho y'ibyo iri kubona byose biri kubera ku butaka munsi y'ikirere iri kugurukiramo, igakusanya amakuru ahagije ku gipimo. Ndetse muri ibyo byose ibiri kohereza abayitumye ako kanya haba hanarimo ahantu nyakuri iherereye kuko bo baba bari kuyigenzura baba bibereye iyo kure, ndetse inaboherereza uko byifashe muri moteri yayo kugira ngo bamenye igihe cyayo cya nyacyo cyo kuyimanura mbere y'uko ishiramo amavuta iri mu kirere ngo ihanuke butosho. Uku guhanahana amakuru kose kubaho hagati ya drone CH4 n'abari kuyigenzura ku butaka kubaho hifashishijwe ikoranabuhanga ryitwa data link, aho drone ishobora kohereza amakuru ku bari kuyigenzura ariko nabo bakayoherereza amategeko y'ibyo igomba guhita ikora ako kanya. Ibi rero bijyanye n'itumanaho byose kuri iyi drone ya CH4 bishobora kubaho mu buryo bubiri butandukanye. Ashobora gukusanya amakuru ako kanya igahita yohereza ku birindiro akakirwa n'amantene aba hamanitse maze agateganyishwa n'ikirere iyo drone ibiri kugurukamo. Ibi byitwa direct radio control cyangwa LOS, line of sight communication. Gusa iki gihe drone niyabasha kugera kuri hashoboka kuko biba bisaba ko sinyali ziva kuri drone zigenda mu gisa nk'umurongo ugororotse zerekeza ku mantene ari ku birindiro bya gisirikare by'abari kuyigenzura. Rero kubera ukuntu isi iremye mu buryo bujya gusa nk'ubwigi butuma ubutaka bw'isi butaringanira mu bice byose biyigize, ibyo rero bigatuma iyi drone itabasha gukoresha itumanaho ngo irenge intera byibura kilometero 250 kuko icyo gihe isinyali zavaga ku ndege zerekeza ku birindiro zitangira gutangirwa n'imisozi cyangwa amazu maremare, cyangwa nanone izo sinyali zigacibwa intege n'ikirere kibi kiba kiri kugwamo imvura. Gusa drone zigezweho zo muri ubu bwoko mu gukemura iki kibazo zo akenshi zikoresha ikoranabuhanga rya satellite, aho sinyali ziva ku ndege zerekeza ku birindiro cyangwa se zikava ku birindiro by'ingabo zavuyeho zerekeza kuri izo ndege zo zibanza kunyura kuri za satellite. Ibyo bituma nta cyabasha kwitambika izo sinyali. Ibyo rero bikaba bifasha mu kuba iyi drone yagera kuri hashoboka kandi abayigenzura batanayegereye habe namba. Iri koranabuhanga ryitwa beyond line of sight communication. Iyi drone ikora ibidasanzwe ikoranye kamera nini kandi nziza zigezweho z'ama electro optical cameras. Izi ziba zishobora kubona igihe cyose ku manywa na nijoro, ariyo mpamvu izi drone no mu masaha y'ijoro zica amagini. Izi drone zigira icyitwa infrared thermal imaging gituma rero ibasha kubona ikanakurikirana hari ubushyuhe bwose ku butaka. Ubwo bushyuhe kandi bukaba ari ubw'umubiri w'umuntu cyangwa ikinyabiziga runaka niyo byaba biri mu bwihisho. CH4 igira icyitwa laser target designator ibasha gushyira bihamye mu gipimo ku buryo cyanoherezwa bya bisasu bigenzurirwa mu kirere bya smart bomb. Ndetse iyi drone inagira radari ituma ibasha kubona igahinguranya mu bicu mpaka ibonye hasi ibiri kuhabera byose. Drone zo muri ubu bwoko bwa CH-4 zikoreshwa hirya no hino mu isi yose ku mugabane wa Afurika, mu burasirazuba bwo hagati no ku mugabane wa Aziya, kuko iri mu bihugu nk'Ubushinwa, Saudi Arabia, Iraq, Pakistan, Jordan, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na za Nigeria n'ibindi bihugu byinshi. Akenshi izi drone zikoreshwa mu bitero binini cyane byo kurwanya iterabwoba, igakoreshwa kenshi mu kurinda umutekano ku mipaka, ikaba igisubizo cyiza mu gukubita hababaza imitwe y'inyeshyamba kuko izi drone zibasanga mu mashyamba aho bitsimba zikabashumuriza za misile za kumuriro.
Icyiza cyazo nuko zitinda mu kirere zikaba zihendutse, zikarasa kandi zigakora ubutasi butari ivumbi. Gusa dore ahantu zibera inyembaraga nke ku rugamba. Icya mbere, iyi drone kuyitaho biragoye kandi birahenze cyane, ndetse ni uguhozaho. Ni kenshi zigira utubazo mu dukoresho dukoranye nayo tugiye dutandukanye tw'ikoranabuhanga, kuko tujya tugira gutya tugakwama bya hato na hato. Ibyo bituma rero kenshi zisanga zakoze impanuka zikisenura hasi butosho. Ikindi kandi cyo kibi cyane ni uko izi drone iyo ziri mu kirere ziba zimeze nk'umujura wambaye amatara yaka cyane, unafite bafure z'imiziki mu ntoki ziri gucuranga cyane. Muri make zikinjira mu kirere cy'umwanzi, intwaro zo ku butaka zirinda ikirere zihita zizibona bitazisabye gukora iyo bwabaga, kuko izi drone ntacyo zifite na kimwe cyatuma zitagaragara mu kirere. Noneho kandi ahantu bibera bibi kuba zagaragara kubera ukuntu ziba zigenda gake, no kuzihanura hakoreshejwe bya bisasu bya za misile bihiga mu kirere indege cyangwa ibindi bimisile ntabwo bisaba ubwenge bundi buhambaye. Izi drone ziri ku rwego rw'uko zishobora guhanurwa n'ibimisile by'imijyi biraswa n'intwaro zirinda ikirere, zishobora kuraswa kandi n'indege z'indwanyi kabuhariwe ku rugamba. Ibaze ko zinashobora guhanurwa n'izindi drone ngenzi zazo ariko zo z'ubwiyahuzi. Gusa nanone igituma benshi birengagiza ibyo byose nuko zigura miliyoni 3 mu madolari ya Leta Zunze za Amerika, mu gihe z'abanyamerika bikora bimwe. Gusa ZiRi KURASA zo ziba zihagaze arenga miliyoni 34 mu madolari ya Leta Zunze za Amerika. Ibi rero bituma iyo Umushinwa ashyize izi drone ku isoko zigurwa nk'amasuka. Ubyumve neza ko kuva ya madrone yagera ku isoko mu mwaka w'2017 amaze gutumizwa cyangwa se kugurwa n'ibihugu birenga 17 hirya no hino mu isi yose. Mu mirwano ibera hano hirya mu mashyamba y'igihugu cy'abaturanyi ntabwo hakoreshwa gusa drone za CH-4 mu bitero binini, ahubwo zinunganirana n'izindi drone nazo zahumuye cyane mu mirwanire nk'iyo mu mashyamba no mu misozi zitwa Wing Long 2. Izi nazo ni drone zikora irimbagura rimwe riteye ubwoba mu burasirazuba bw'igihugu cy'abaturanyi. Izi drone zitwa Wing Long 2 namwe mu madrone ya mbere afite ingufu kandi yamenyekanye cyane mu isi yose kurenza andi yose mu yakorwa n'Abashinwa. Izi nazo rero ni drone zakorewe urugamba, kuko nazo ziguruka igihe kinini mu kirere zikora ubutasi, zamara gukusanya amakuru yose ashoboka zikaba zanarasa ibisasu n'izindi ndege zose zirwana ku rugamba. Ndetse nazo abaziyobora baba bibereye iyo kure bishoboka batazegereye, kuko baziyobora bifashishije ikoranabuhanga ry'amasatellite. Izi drone Abashinwa bakunze kuzita GJ-2. Ni amadrone akorwa n'uruganda rw'Abashinwa rwitwa Chengdu Aircraft Industry Group, rusanzwe rukora n'ubundi intwaro za gisirikare zikorera mu kirere. Ijambo Wing Long ni igishinwa gisobanura dragon ifite amababa maremare. Muri make ni intwaro bitiriye inyamaswa za dragon, zimwe z'inyembaraga kandi zicira umuriro ushumika. Ibyo kandi binumvikanisha ubuhangange bw'iyi drone butinyitse. Iyi drone rero nayibarizwa mu muryango w'amadrone arwana ku rugamba yitwa MERI UAV, Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicles. Ya madrone atinda mu kirere bishoboka ari gukora utuntu twayo yiturije. Ni amadrone yashyizwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2017 ndetse ni nabwo yatangiye gukoreshwa. Wing Long 2 ni drone nziza irwana ku rugamba, ifite metero 11 z'uburebure, ikagira amababa n'igituza bya metero 20 na santimetero 50, kandi ikagira uburebure bwa metero 4 na santimetero 10 kuva hasi ku butaka ugera ku bice byayo byo hejuru. Ibyo bituma iba nini kurenza indege nto nyinshi zitwara abantu. Ni amadrone ashobora guhaguruka ku butaka apima byibura tone 4 n'ibiro 200. Bivuze ko iyi drone ibiremereye kandi ikaba nini kuruta CH-4 twahereyeho tukubwira. Gusa ibyo biro byose nakubwiye haba hakubiyemo ibiro bisanzwe by'indege, ibiro bya za misile ndetse n'ibiturika bya za bombe, ibyumviro by'ikoranabuhanga, sensors ndetse na za kamera. Ni drone iba ishobora kuguruka ku muvuduko wayo wa nyuma kilometero 370 mu isaha imwe gusa. Kuri iyi ngingo dusanga nabwo n'ubundi iyi ndege yihuta kurenza imwe n'ubundi twahereyeho ya CH-4. Gusa ariko nanone uyu muvuduko bukiri muto cyane ugereranyije n'indege z'amafighter jet kabuhariwe mu kurwana urugamba. Iyi ni drone ishobora kumara amasaha arenga 32 yose yibereye mu kirere, haba nijoro cyangwa ku manywa, bitayisabye kumanuka ku butaka ngo ifata andi mavuta. Ibyo rero bituma ishobora koherezwa ahantu mbere y'uko igipimo kihagera kikaza kihasanga, maze ikaba yakora ubutasi neza yitonze. Wing Long 2 iba ishobora kugurukira ku butumburuke bwa metero 9900 uturutse ku butaka.
hafi kilometero 10 zose kure cyane y'ubutaka. Bivuze ngo niyi ntwaro yo ku butaka yayibona byagorana ko yabasha kuyirasa ikayihamya kuko ibiri kure cyane. Nkuko bigenda kuri CH-4 izi nazo ziyoborwa n'abasirikare babiri, umwe ayitwarira kuri computer, undi agakoresha kamera akanakoresha intwaro zayo. Iyi nayo ifite byose mu byo drone nakubwiye mbere ifite, gusa yo ibikorwa byayo byose ibikora yifashishije ubwenge buhimbano kuko igira icyitwa artificial intelligence assistance. Ubu bwenge buhimbano bufasha drone mu gukora ibyitwa automatic object recognition. Bivuze ngo nibwo bugenzura ibyo kamera za drone ziri kubona byose, ikabisesengura ikamenya ngo ni ibikinyakuri, yanabona abantu ikabitegereza neza amasura yabo ku buryo yamenya ngo ni bande. Ubu bwenge buhimbano kandi bunifashishwa kuri izi drone mu gukora ibyitwa intelligent navigation system, aho drone ihuza ibyiri kubonesha kamera zayo, ibiri gufatwa n'ibyumviro koranabuhanga sensors, ndetse n'imibare y'umuvuduko iyo ndege ibiri kugenderaho n'umuvuduko ikintu runaka drone iri kubona nk'igipimo, ari nk'imodoka cyangwa ubwato, igapima ibyerekezo byayo ikabihuzahuza byose, maze bikabyara igisubizo cy'igihe cya nyacyo kandi kiza cyane cyo kurasa misile kuri icyo gipimo, aho kurokoka kuri icyo gipimo biba biri munsi yo kudashoboka. Iyi ni drone igenda yikorera ibiturika byibura bipima ibiro bigera kuri 480 kandi ikagira imyanya 3 yose ishyirwaho ibiturika byiganjemo za misile zo mu bwoko bwa AKD-10. Ibaze ko mwigerageza ry'iyi drone byabereye mu Bushinwa mu mwaka wa 2017, Winglong 2 yagaragaje ko ishobora kurasa byibura ibipimo bigera kuri 5 bitandukanye kandi ikoresheje misile z'ubwoko butandukanye. Ubu buhanga bwayo bwatumye iyi drone nayo igurwa ku bwinshi n'ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Saudi Arabia, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Pakistan, Misiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, za Nigeria, Morocco, Serbia na Libya. Impamvu ituma benshi bazikunda nuko yo ari intwaro nini kandi iri mu zitinyitse kurenza izindi zose mu madrone yigeze akorwa n'Ubushinwa. Izi drone zitinda mu kirere, zigakoresha itumanaho ry'amasatelite ndetse zikaba zinahendutse. Gusa nazo zikozwe nk'ibyuma bisanzwe, bivuze ngo zibonwa kuri radar zicunga ikirere. Bisobanuye ko iyo zinjiye mu kirere intwaro zirinda ikirere biba byashoboka cyane ko zazoherezaho misile z'imigi zikazishwanyaguriza mu kirere. Gusa iyi drone nayo ibihendutse cyane kuko bihagaze ari munsi ya miliyoni 2 mu madolari y'Abanyamerika. Ibyo rero bituma ihinduka amahitamo y'ibihugu byinshi byagorwaga no kwigondera amadrone ahenze cyane akorwa n'Abanyamerika. Hagati mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2020 muri Libya izi drone z'intambara zarakoreshejwe cyane mu mirwano yabereye muri iki gihugu kuko zakoreshejwe nk'igisirikare cya Libya ku bufatanye na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi ni imirwano leta ya Libya yari ihanganye mu bikomeye n'imitwe irwanisha intwaro muri iki gihugu. Iki gihe drone nk'izi z'ama Winglong 2 zahanganye bikomeye n'amadrone ateye imbere cyane mu ikoranabuhanga rya gisirikare, n'amadrone akorerwa muri Turukiya. Icyo gihe izi drone zakoze ubutasi muri iyo mirwano yose ndetse zinakoreshwa mu kurasa ibipimo bigiye bitandukanye birimo nk'intwaro, ububiko bwazo ndetse n'ibimodoka by'imitamenwa. Imirwano yabereye muri iki gihugu yari hambaye cyane kuko yakoreshejwemo za drone cyane kurenza izindi ntwaro zose. Gusa izi drone z'ama Winglong 2 zisanze ziri mpunkono umusubirizo kuko zari zihanganye n'amadrone atikoraho yahumuye bimwe biteye ubwoba yitwa Bayraktar TB2. Ibyo rero byagiye bituma aya madrone y'ama Winglong 2 araswa nkaho yikoreye amagi akajya hanurwa butosho imwe ku yindi. Hano hirya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ihanganishije abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare ba leta wongeye abafatanya bikorwa babo bose babafasha kurwanura urugamba kuva mu mwaka wa 2023. Izi drone zarakoreshejwe kenshi n'uruhande rwa leta barimbura abakomando bakuru bahagarariye umutwe cyangwa se ihuriro ry'imitwe ihanganye n'ubutegetsi bw'Kinshasa FCM23. Izi drone zakoze akazi kenshi kuko inshuro zose leta y'Kinshasa yagabye ibitero binini kandi bikaze byabaga byiganjemo amadrone nkaya ya CH-4 n'izindi drone nyinshi z'ama Winglong 2 kuko aya madrone aba yikoreye ibiturika biremereye kandi izi drone ni intwaro nziza zo gukoresha mu bice by'imisozi n'amashyamba aho bigoye ko hari izindi ntwaro z'urugamba zishobora kuhagezwa. Ni amadrone meza mu kugwa gitumo imitwe y'inyeshyamba cyangwa imitwe irwanisha intwaro cyane ko ari yakunda kwitsimba mu bice by'imisozi n'amashyamba, ndetse izi drone zibabera mbi cyane kuko benshi muri bo nta n'intwaro zirinda ikirere baba bafite kandi izo ntwaro z'ubwirinzi niwo muti wonyine uvura ibitero by'aya madrone y'urugamba. Mu mwaka wa 2024 drone zo muri ubu bwoko zakoreshejwe cyane n'igisirikare cya Pakistan mu gucunga umutekano ku mupaka ubahuza na Iran kuko icyo gihe ibi bihugu byombi byarebanaga ingwe habura gato bagasekurana ibisimba bigataruka.
Si mu bikorwa by'intambara gusa izi drone zikoreshwa, kuko mu Bushinwa zinakoreshwa cyane mu bikorwa by'ubutabazi mu gihe ibice byinshi by'iki gihugu biba byatatswe n'ikibazo cy'umwuzure uterwa n'imvura y'umurengera, imwe itera isuri iri ku rwego rwo hejuru ritwara abantu n'ibintu. Izi drone rero zoherezwa mu bice birimo umwuzure bigafata amashusho agaragaza hari abaturage bose bakeneye ubutabazi, maze bagatabarwa mu buryo bworoshye kandi bwihuse, umuntu agatabarirwa ku gihe ntarirarenga. Icyiza cy'ama drone nuko nubwo akora ibyo byose, ariko nubwo yahanurirwa mu kirere agahanuka butosho akisekura hasi, aba ari yonyine nta buzima bw'umusirikare bubigenderamo. Ni amadrone ahendutse ariko akora ibikorwa bidasanzwe kandi biremereye bya gisirikare. Izi drone zose yaba CH-4 cyangwa se Winglong 2 isibye ko zahabuye benshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu makuru mfite nikurira mu nda y'isi nuko n'ubundi izi drone ziri no mu ruhurirane rw'intwaro nyinshi kandi ziremereye zizakoreshwa mu mugambi wo gutera u Rwanda, igihe leta y'Kinshasa ndetse na leta ya Bujumbura bizafata umugambi ukomeye wo kurasa Kigali mu Rwanda. Ese bizabakundira koko? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.